I'm sure baby I will be out, show me be out. I believe say on na Onyankopɔn so gu so akura wo mu. Indeed, we are highly blessed and protected by the Spirit of God. It is a beautiful Sunday evening. I don't really know exactly what day it is at your end, but in Ghana, it is a Sunday evening. So if you can hear me out, kindly share this live telecast with a lot of people. Most people are not aware that I'm going to be live, especially the groups dedicated for OPATAFUOR and Zenith of Heaven's Ministries members. Most people are not aware that I'll be coming live. So kindly share the link for me. Do me a favor by sharing this link. Challenge no mo bi na any common and I say make country bi sa no. I make country kids we and some I say my judge ni kabrofu kakra. But I feel that Abubakar, very good evening to you. Frank Adu, how you doing? I believe you are good in doing well. You see, kindly share the link for me. A lot of people, especially the groups that is dedicated for OPATAFUOR and Zenith of Heaven's ministry. And then all the social media handles that you have. Share this link for me. I beg. In Msenya Minti, Ubeye Inshira. Na Wamuayo, or Mama. Ama, how you doing? Ama was min jabro foka, na brofi mi jaka de. Na say makaba nkubi. Ejami di mi kakra kakra sa banku na ama ya mekeka kabrofu no. But my any say Friday Sunday adwumre bia na twi. And a Friday adwumre bia so Friday adwumre bia ya brofo. Nti twi na anya oda brofo no ho mo amonte twi no. So what I say? Sana see my matnase na say enra attacks e minya na no de. Manfo bi say ma yi o mo afiri mo nte brofo na de ende nsem bebrebe. But when the ni nyina so ye duru me bia no aka brofo kakra. Na aye kama enti Friday anwumre bia brofo etuaso. Friday anwumre brofo etuaso. Monday anwumre eye church service the course. Na ye dey ato preaching kama ya no aba behwe no ahye so. Sunday anwumre de me no mienu ne yedi nkomo one on one etwi intine no ye kodutwi matena ase ase ma menche ne pepepe etwi Sunday anwumre brofo Friday anwumre nti wa pe brofo no aba na aye kama brofo de boa all right ya me sure ba bia wo bia na unim also me ye prayers ye August mu ma bompa ya course ya me afedie enye easy e mame ma bompa ya bo enye easy entinyame adoma Monday aka last batch misro mu bi amfa bi meka entimu amunya ntie no so far enipa 450 enipa 450 enipa mako 450 na di on prayer request by na me di atentamwa obi wo ho nyante menka onim se bi ama nye hwe empire amabọ no me ka di akire wa kora be shop na di wo mu no echina Monday na last badge no me di twato echina Monday na large you can say last badge no me di twato omu nyina ma twere obi adin di agu ho you say akanipa 125 na ma wie wo mo what you say. Oh, Sars, I should speak English or Spanish. I'm very sorry. Kindly meet me on Friday. Friday, it's only dedicated for
the English session, okay? So on Fridays, meet me, BNU, Brunino on TP, what's me in Cabrofo. Kindly meet me on Friday, exactly 8:30. That's where we're going to have a live English session. This time around is for the local people. Why? So kindly, sorry. Come back on Friday, exactly 8:30 p.m. I'm sure. And back to what I was saying, Ebiano no, and Cabrofo, they are no man could be at me. Oko can be mumuna, and or Cabrofo that tree, no nacosi sen and say baby, but man, you know, it sounds good. So you see, Nyamiya Duma, with regards to what I was saying, Monday, na Yashas, yeah, na 100 and over na akam, na mariemu. Amagma too late, and find me hammer na pressure dam so cry me dam intimi na bitrim crashes me. Enti sanity, sanity, na mishramo, and shramu being. Na also tears here. Na prepare abrabo. Oba abrabo kuina na all prepare. Why? Because there is a dangerous day ahead. Na abrabo no. Abrabo yes some ways bia. So one when you na at the end of the day no was beshi. Say one more when ni na at the end of the day was we a beshi. Bebre di agro abrabo me type of di agro. I'm not that type. Me obi a me di agro abrabo. I didn't hear because me take a dear friend say time and season I say. You will be a while. Time we a your umre. Obi also an emre do yen with the agro. Now obe shocked to see that. Sorry, a number of count. Obi too quite ko India. Obi too quite ko China. Obi too quite ko Krobisu copper powers. And ni aim any ni BBNT or copper powers ne say. Obasa abrabo ko yi di man. So nyame ya atom na ofro car efiri ufie. Ana udware anopa, Monday anopa, kwasiada anopa benada, adwuada, ukuada, yawada, efiada ne memenda. Dwene saa die we abra wu pia bonten. Check some of these things. Ekwan na wonam so na wokọ. Bonse duru brebia na wa careful. Tieni yo. Bonse duru brebia na wa careful. Ana say duru brebia bonso akuduru runabout bi ho. Ana say bonse be duru mrebi no. Na uduru brebia traffic e wo ho pa. Na sana brabotie. Obi wo ha baabi a waduru sisi a na waduru abrabo mu runabout. Okwa na abesi wachi. O plan say wo utrimi bebrebe, wa adwene wo utrimi bebrebe, business ideas bebrebe na wo. You have so many business ideas, so many plans that you wish, oh sorry, anka wo pesen ka Nyankopon ye wadom na nka abam. But obi edu abrabom runabout, o jira fa ko wo twa no ho saa. Mu bi bebree mu amonfom so. Ebi musu wo ho no mo a eye ewiase tumidie atirimo den honhom na aye o mo saa. E na paralyze o mo destiny o ma say o ma brabo o mo di gina ho saa. Ya say ma bebree abrabo, ya say mema bebree abrabo. Obi wo ha abrabo no, wo di traffic so. Traffic catching spiritually but onya we. Inti nioma open, nioma open. Enye no na nioma content mo man saa. Ne dina o si no. A dining content mo manosa plot na waton si enema nkoyie man nti ontimi nko plot no so hyehyɛ enkosi business na wabie no business no enkoyie man no
nansan nipa ntɔ adeɛ ɛbɛyɛ 2-3 months ni ɔsenke nneɛma nkɔ yie ne ho ka na ɛdɔɔso ne bills na ɛkɔ soro but sika ɛba ne nsɛm so a ɛyɛ abrabɔ mu traffic ɛkyew asaa obi wɔ hɔ a wobɛduru mpɛmpɛnsoɔ wɔ abrabɔ mu no na gye sɛ woyi initiate new curve obi wɔ hɔ no mu a Bible sɛ monkɔhwehwɛ tete atempɔn no deɛ ɔkwampa ne da na momfa so na wobɛnya ɔhome ɛde ama wo kra obi wɔ hɔ a ɛkwan a da biara wonam so no sɛ wansesa kwan na ɛnti wo yie da Roland I salute mepatwɔ mekyia Mavis mepatwɔ mekyia Anastasia mekyia mu nyinaa tie ni yo obi wɔ hɔ a ɛkwan a wonam so ɛkwan a wonam so no at the end of the day saa ɛkwan wansesa kwan na ensi wo yie da wabrabo a wobɔ no nti obi wɔ hɔ a esu ni ban bi and na I think yesterday Friday I was talking about something esu ni ban bi wɔ mu wansesa na ebe de ama obi wɔ so a wonye serious o type no abrabo no ufa bibia agudie so de wiase aye nyina no still wabu aso agusu se mampam a otare empoa no omfa ho asochi bi a ebo bia omfa ho because we take life normal but I'm telling you se chena bi BBC a dia na abaye tanet you I won say wona mo a utimi kopie am robbers for so utimi kopie am robbers sana spirituality o abrabom sanete there are spiritual highway or mere hijackers omo ji nkrofo nhira omo ji nipa ni monyam de be duru mire bi na enhira bi a wo se ba wo na ase na watena ho saa ye nhwe ha na ya gye afiri wo nsam ubetimi akohia be ma bi betimi akohia oba bi na nko betimi aboa ba te be gye afiri wo nsam obi be ye sunsum ade de tiaw hwe de wi ase tie forget it o okotena wo Church of Pentecost tena wo Assemblies of God no CAC kotena mo sorry ho na ni akeka nsem bi di akere wo ba na ye so forget bibia sister odi agro o ma no ombe se o mu nyina ba kokura ni obeye papa ni patrimu ode is it ye elections count nipa the number of people e dey ombe show from e dey power. There is no single election that has been held in this country without blood sacrifices. I'm telling you. Sometimes sit yourself down and ask yourself the number of people that are being killed after elections. That is a Thanksgiving service. These so-called politicians, they are using the vulnerable ones for their own evil gain. You can't joke with life. See, this life, two surety in this life. It is two sureties. Abrabo we me nyoma mienu ada say wo bibi I born ho ban ana say obi wo bibi o de kuti a wa two pe opa you say we educated. You don't deceive yourself with mere paper that has been crafted, a paper that bears a written note. A written note, a paper that bears a written note that you are a graduate, you are a master's holder, you are a PhD, MPhil, or whatever. So sometimes forget about the degree you have. Sometimes forget about the degree you think you have, your master's, your PhD, and everything that you think you have. Forget it and be focused in the rest of the spirit and be rooted as well. And then kwesiada me two for so nyame sofo. E bi dwane ko Nigeria. E bi ko powers. Ebi ko petu mi obi wo ha abrabo no sese no bibia no a onye yo waye bibia abato wapem ye won krofo bi wo ha bibia no ho omonye ye omapem on say ofa ayi sa Google map na etimi direct you say wo ko ha kwa ba etimi do kopem sa na abrabo obi ti obi wo ha na downfo bi ni maami bi ni nua bi ni wo faase bi ono anadwene bi adwene tantantan bi e woni tirim a leading na ma wakopem wa abrabom ana osi wodin uni hweka wapem because adwene ba utirim no anwene ho me ka no kra kire ho obi wo ha adwene ba utirim no wansusu wankyere nyansafo bia na wa woto na wode woto na na wini udwendwene na wapem nti abrabo no ebi mu ye wo 60% of people o ma pem wa abrabo bibia no o ye be ye biem opa obebom paye obesu obeya konkyere ni nyina na mfaso obi abaso
Unim abra David ye mistake or pim wo abrabomu. David or pim wo abrabomu na afi o yehwe nye yie no. Esu bia no a wansu. Empire bia no a wammo enso awurade amfi ni da. Edurum lem na ono ankasa na kwala na o ma na aduane di ekesi David. Omo yeso mu kokun David say he munya no na ya awurade a mapim wo abrabom apim. Obi wo ha obeye mistake sa na obi adada no wapim na wadi papa bi a wosenka obon wo ban no na ahwere. I mean can say me sure Ocean Nigerian movie and some of these Ghanaian movies Kuma would need Nigerian Nollywood need those things are the way they go about with life, the way they tweet about with life. They tweet about with life. You think life is easy. Once a movie ni muno bi free class oba kuromu anu ayeye. Wana ka tell how many years na they akotena America? Wa wo hwem won kran. How many years na they akotena kran? God bless you if you are watching me Kojo Monica Olympio, how you doing? Frankadu. Me ba cho me bisa Josephine Boate, how you doing? How many years now they are in America? Oko America, rebra obre. Nollywood, Kumawood movies. The guy was suffering in the village, and when he came to the town, all of a sudden he took a taxi, and all of a sudden they have been prospered. They took a taxi from the village. Some of these Nollywood and Kumawood movies, when you're watching, the guy was suffering in the village, and immediately he had the concept that I'm coming to town just to make ends for a living. He is going to seek for greener pastures in town. After getting to the town, he took a taxi and there was a briefcase in it. Immediately he opened the briefcase, there was $. And I'm telling you, these are all things. It is never like that too. Who got in America? How many years in a brebe no wabre? Mumubi left to kra mutimi kamu abrabum. Mumubi wa left. How many times na left? How many times and I left? Mwaka left mu America bontenso. Mumubi wa how many times and mwaka left mu America bontenso. UK abontenso, Canada, Germany, Spain. How many times and waka lifting? Mumubi wa how many times and ye mu nyomo atu agu abonten rent bills kra edin o dan kakra ya na edin and nguase. Life is not easy. You see, sometimes obi wa ka se be Lollywood mu no sa na city o. You are deceiving yourself. You keep on joking. Me, this time around, I don't worry much about people. I don't really worry much about people because sometimes it's better for you to sorry. Maybe yes one kasa krawa home neja kasa bebrebe no na be tamfo amobi abra nipa na wutu no fono kra mfa so bi amaso ma no eduru me bi akrawa home is better. Yes obe krawa home than say ubeye wa adwene say ase una unim nyansa wutu obi fu obi betima bie wa na no aka kire o say unim nyansa afa kobo obra unim nyansa afa tu hofu san obi be ka kire say unim nyansa afa bo obra unim nyansa fa tu wa hofu san obi be ka kire entene abrabo no bebre wa abrabo because foundation na nye foundation nye obi ha asodi na ekum asodi ndo de etufu kura untie enti wadene o se nyankopon be favor. You see that thought that out adwene a ye papa no mu asofo ni bi de tu ye tirimu no omu preach ye ma ya anye serious wa abrabom enti opportunity bi a ye nya bia ya ma na free yensa ade o so mu ani da ho no ani bre ana udi agro wo ho because you say onyankopon do ye na nadoye wo hoda when you hwe nanu ade ti onyankopon ye nadoye wo ho no ma anka Pentecost or elder ya boni dua kunu to di agro no amu ani ana ha unu obi timantamu obekọ aduro so abaji wo destiny obekọ aduro so abaji wo destiny me OPATAFUOR na me katro udi agro obi betu aduro wo ye Kristo ni pass ni atu aduro abanya because unu wani na ho udi agro wa abrabom we that joke type udi agro we taking your for granted. I'm telling you, it's either you have something protecting you or somebody will use something against you if you like buy it or not. Sometimes or more they defy the existence of spirituality. Let me tell you, all those people have gone to seek for powers for far and beyond. Or more musalia and a shini ho shini on me kind of question bebre ya be bon sam for ma ko petu mi no me ya bo mo ban and they protect mu on be that one why you're vulnerable at the end of the day na cancer.
obi be ma cancer achew abrabom obi be ma cancer achew obi be ma cancer achew obi ti wodi hwini me kai there was guy bi ni o Denmark o kasa bebrebe hwibie ni ho asofo abaye azade na ni baron so na cancer ache no ma we just like that. Abrano cancer no cancer ache just like that o kasa o jana num nam so what do you know? You don't know anything. Obi wa onya kontomo akakra twa na to ne nsem keka okeka nsem bi enim obi wa aduane kakra wanya adie no enkwan kakra wanya adie no na to ne akasakasa okasa sa kasa dwana num sa abrabo hwe beduru mire bi o me see he abrabo was some star bi o there's a two face to life abrabo wo ehuanimu mienu se ehuanimu no se bibi chance se ekutia wa mumu bi bebre ho mo wa abrabo mu run about last year now we adwene say wo dan no besi wo adwene say plot obeto utimi toy wo dan no utimi si last year this year mo hyase wo de hye utimi say obeto dan wo besi ufie no obeto plot but what timi si wo dan no plot no timi ato enti abrabom run about no nya no na meka no de bia wo gina faako wo kwa no abesi faako bra wo bra nyina asase sa yi awe nyina no nya no asa baba ako no bra o bread this year nyina we say o dan no besi awie no mumu baako na etie manum asem a omotimi eye omo dan eye omo japade obi wo ha brabom run about na ofiefo de wagina enti ukwa no abesi faako enti na no story no eno na say see na no ntu de bia brabo no the same repetitive we say actions and thought and astral thought form eno nko de bia na no de sie ne de say bi mumu bi wo ha de ayam no enipa na be bum kwasea wa brabom o ti obi ho no ma de ofiefo de adi wachi no be ma obebre saa na waji usika obe ma obebre saa na oba aji usika na de esun be sun kwase esun be se dem esun kwase esun na ye o se nyame beje nyame onji wo wadwene nya adwuma nyame mfiri ba bia meje wani na ho obi wo ha obekwa kohia boafo de ofiefo de aye no na no boafo na ohia no de wo ye okoye no be say the same thing ntibo na abrabom no stand still. That's what we call you are being stuck at one point. It's like the same the life is like a script and you keep on acting the same script, the same page, the same scene. Obi wo no ma abrabom na ya draw it is a movie na wo yi no abrabom ya chro ho ensene na wo yi no is a movie wo abrabom na mumu bi wo ha ase ba faako na wugina wa abrabom de bia kwakwa na story uboa no digu ha na kwase bia beje kom no de ko na wati ho obi a menim no on de bi osua nyansa afa no mani ada hopa afa no masua nyansa pa enkosi da ben adwene no duru me bia adwene no anya adwuma bebre wa mo ani ana ha bebre obi wo so abrabom no di traffic we ho no what applications bebrebe dia kototo adwuma bebrebe mu and so still yan fro u fro mo am say obeti yanka traffic abrabo traffic echiwa sa ubetimi adi so 5 years and sometimes people and go forward and say sometimes people have this thought and go forward adwene bi wo mutirim say abrabo no hyase na obra wi ye na dey si wi wo boa udi agro ube brefri asase firi umra ntiblo uko wusu abesa abere unim de ntia se wadwena nya adwuma na wanto to niam yie na wansore waka na wahunu nyansa akoma na ofi se ube wu a unyini na unya 45 years 50 years 60 years ikona ena nyame be mana siwi a sa na inspirational speakers dia totum trimti wadwena ye se unyina na be ye uboa udi agro ufiefo bebo kashi bone onamfofo bebo kashi bone obi wa na adwene mu omre enti ade akurankura ebeji me odifo opatafuo na me say me opatafuo na me say wan hwe hia wo be bresa na uko wuom kra na wo bre obi wo hono ma wo be wu kra be sa bre aka ho unim de ntia because abrabo no anya smart wadwene no wa ma na anya adwuma udidi yesi achi we anu say unya opportunity obi wo hono ma simple instructions po fa na ho nto fa okay Ezekiel 21 verse 1 down sir kokika ne ko tie nsema awurade ka kire Israelfo osema Israelfo hu o machiwade de nti o mo bebre so baby am won 110 mu bebre asetena amote no 110 ensim yie da 10 ye U10 kakra ye smart na ye U10
abrabɔ no baabi awɔ no yɛ U10 act smart champion ɔpatafoɔ no mudi m'akyi no yɛ smart guy o yɛ smart guy duru mmerɛ bi a tena ase di na dwene kɔ akyiri dwene wosɔre ahomakye a yɛ adwene mfa ne nyinaa nyɛ ɛna ne ntu nkorɔ mo wohwa nkorɔ mo dodo ya wohwa nkorɔ mo dodo gya nkorɔ mo ne hwa na sɔre gyina hɔ dwene biribi bra dwene biribi na wiase no ayɛ den na metena ase din na mehwɛ deɛ wiase kɔ a yɛ na mewerɛ ho because wiase no aduru mpɛmpɛnso a sister bra woahwɛ yi a o wobɛbrɛ saa na wohwinti na wosɔre na woyare wodi abrabɔ a wotim no saa o runabout abrabɔ mu runabout ɛno na woda mu wokyini a no abɛsi w'akyi nya wo dan no mu a na ɔda wokɔkɔkɔkɔ a no asa bɛda wo dan no ɛdan no koraa mframa ntimi mfam ɛdan no koraa mframa ntimi mfa dɛm hɔ wokɔkɔkɔkɔ a no asa bɛsua saa dan no mu wokɔkɔkɔkɔ a no abɛsua saa dan no eti wo abrabɔ mu runabout ɛna de bia wano ɛna ade ahyɛ wo ho nkura yɛ ahyɛ sister ɛmo adwene nya adwuma bra mo adwene nya adwuma na nsɔre na nya bibi na tro na nya mo adwene yɛ sɛ ɛna wo de ɛna na ade bɔ abrabɔ ɛna wo de wonam ho ɛna de wanyina du ɛna na ade yɛ abrabɔ anyimre mani abro hwɛ wo de tena se na didi nsɛmhunu bi ne nkrɔfoɔ bi akyi ube ye be ma bibia dia ko ye mama wo da wo ntimi na wo be hyehyew sei wo sei e be hyehyew ube so akahire obi be bɔ kahibɔne no watie mu asu abrabom ufiefuo check ufie ko ready ufie abakosem ne nka nkyere obi ka kyerɛ sɛ wo gi Yesu dia no abɛyɛ abɔde afufuro enioma dada ne nyina twam no kore saa na Bible ka ube gi Yesu dia enioma dada na twam esuni ban bi wɔ hɔ ayɛ na atwam but maame nka nkyerɛ onome abrabom de busa asuafoɔ no uka John 21 verse 1 down was Bible say na Peter ka kyerɛ asuafoɔ no say de yɛ brɛ yɛ ho kyerɛ yɛ kɔm de yɛ dodo nti yɛ ngyan nyamsɛm no ka nti yɛ news sɛ wosum nyame a wobɛtumi asrɛ di you will beg and eat if you don't sit up boa udi agro do we a jovial person udi agro too much what the agro through mofra brem shadi and you still that di agro wa brabom was so den dakona was many back to tell. And what is wrong with you? Some of you people close your two eyes, no I say. Obu wa catch your own can enemy and musu no I back to say. Then I be what the sad their first born, what their second born, third born, say was so then. Oh, inti abrabon no percent. Then na upese nyankopon nya magic bi anase onye de. Me dada o da me dada me kan kra kire wo tan ye wa wasem obu abrabon wo dru abrabon pempensuo bi a wadru sisi a no sister me kan wiase no kra kire ebi bre wa abrabom ebi bre wa abrabom ebi ho no ya sori atia mo efiefu asori atia mo tumidi asori atia mo monafofo kra no monafofo na mo ne ebi dam ebi ye ni brefo obi wo ha ba bia wo ton ade no wadamfo ba ko ye ni brefo de oni ni adwuma no o ye ni brefo nti wa ton basa obi wo ha wo fa ye ni brefo wa wo bra well sister wo ye ni brefo nto ma ton mo basa na nka nipa hu a wo de nani hwehwe obi ara biara ade nti no obi hu a no de nani to hwehwe obi entia wo ma ton mo obi ahye da gu anim ase poto obi wo ha wo hwe ni e kina se o yale a obi en ho betima bro $1 kra se jefa koto aduro no da nti abrabo ni nyina ye wo abrabo no a si say abrabo no ye wo obi wo kra abusua wo firi mu nyina no o sister mo ne o bra mo ne ade nyina mo nyina depend wo so obi ahwe se wodi bibi kakra beba obi wo ha wo masusa nti wo ya ade adwene dwene kwa akiri dwene kwa akiri dwene kwa akiri dwene wo masusa obi wo ha wo masusa dwene. Oh, the motivational speaker will tell you, say, don't give up. Indeed, you're not supposed to give up because quitters don't win and winners don't quit. But the question here is, if you don't give up and you still hold on tight, are you going to make it? Are you doing something that will make you make it? This is the question. I am that type. I speak in a plain sight, in a plain figure. I tell people the truth. Abambuo die yemfa mobra no kore. Abambuo yemfa mobra. Abra wabambebu no hunu se wadi nkukuo wa abrabom. So acha se. Na me question say wabamumu e na se wo ye ko na chinchira atwa wasem wode me boa. Na die ne dia dance say e na no asem na edi wo na bi nza ani bi. Because we 2 years ni na wo she be 200,000.
$20,000, $30,000 now she no man go here. She say nyame aye wadom last year any this year kakra unya ye sa akwa na o she usika no nya na wasa ne na mo no sa wo maami nua no maami no enkomo na mukodi na send me kakra kekere se no nya sa nkrofo na na sa na o mo na and you one kasa no we don't give up no I will not give up na o ka no. It doesn't make sense here because at the end of the day, even if you give up or you don't give up, you are not going to make it because you have not initiated any good idea. Oh, unto anamo bi a kire say nyame ya wadom na oto nsam a kakra urade dia ma wo no wosua ho nyansa ni nimdie ntu betimi dia bobra wo de suban ba ko na wonam fofo dada na omo ana na omo nam enti enye yie akwa na odada say woni ni mienu mu nkoya adwuma na mmom no sa akwa na oda sisi di rechi mukoye first adwuma na ko si sei enwi wo say di na chi nti gba den wa yeye. God does not do miracles. He does miracle when there is a need for it. But when it comes to prosperity, that is why God said, Nyankopon say, Jesus says, some were given 10 talents, some were given 5, others were given 1. Obi ha abraboni nyina ye wo utiwe untwa da bi nyare ama wonu ya bi ma o kapre untwa da bi nyale ma o maami bi ma o kapre untwa da bi ma o asem bi nto. Oh, utiwe untwa da bi ma asem bi nto. America uti, Canada uti, Enkran uti, Kumasi uti, untwa da bi mu wo nyare amu obi mfa kakra bi mraw. Even kura na sabi mprabiasa. Ye de kakra brawo abusan se enti betime di ho akọ wiase awiye. Enti se enti bi ni ho nkwa awia na wabọ ho so, hyen ho so na mu ani na ho. Sa na bia yo. Obi wa abrabo no hwinti wa abrabo mu sa on say sa wo sori anopa wo pia bonte wo timi pa no ahwe ho sa na abrabo ti obi timi pa hwe obi apa hwe from sisi ya me ne kase the edin in last 2 years no okofa age obi na ge ni bu no kwase a wasa kofa the same ge amana sa bu no kwase a we adwene we no we de enye yie me kan correct no enye yie because one sign obi wa kofa boy bi boy na bu kwase last 2 years last 3 years wasa kofa the same boy bi also bu kwase into adwene we ntie be yi bra wo de kan kro wo de wa kan kro because ultimate sign ultimate adwene no unya programming adwene no for prosperity ultimate sign de wo ye de bia ma ohu batan uma ohu like ade a wo ye de bia ma ohu batan ma ohu ye nipa hin saa na de bia wo ye saa obi wo ha wo ye oyere suban bone na tantana obede no wa ye sister na wo ti obi ba be mas na de bia wo create problem be ma bia hia sunwie be ma bia hia tunwie nti o ka se da na wa da sore na wa sore na abrabo na ye kama na motimi abobra abrabon na ye kama ye ma 1 billion euros near the man na se woni asumwie a wo ye den nsi yie ne kura na me ka kire no se ma 1 billion na se woni asumwie a wo ye den wonye yie da unze obi wo hono a utimi unam abrabo mu a se ensuo tutoi ensuo timi to abrabo no mu obi wo na abo se ensuo na yira fa no na de ne ko obi wo ho hwem sisi a ensuo beto ya ka se ensuo beto a amane be bataba amane ne be yira na akwan ti obi wo ho no a ensuo beto ensuo ato obi wo ho no a wo hwem sisi a asochi bi bo na brabo ensuo bi to onam amane bi mu wa hwe ya sa amane na be kunu wa hwe ya sa amane na be mene no adentia sa because all pia bonte no wa mboabo ne ho one ensuo to Dubai ensuo to wonkran bonse ensuo na yiri na afa obi sa na abrabo ti o ensuo timi to amane timi to wa abrabo na amane na ku sai na wasi aboabo aho timi mi ni agro who study my life for me ni agro me ntira me nyemre spiritually da me nto form da me strong every day because me sorry anopa me tenase me dwene saa me ya calculations saa na dia che baby amenko no me nko baby amenka on se duru me bia won temenka online kura me mabi unu ntie duru me bia won temenka da bi wiase uni asempa bi aka ko no tum ne wiase ubie wa no no anka nyansase mo wanim ne gu ahye
Mumu bi bebre the way am pese nyame hyira mo no the way am pese nyame bie kwan me wo suban bi me wo adwene bi wo me tirim oh adwene ne se obi oba me bia na urade mani si ne yie. I'm telling you no matter who you are, say the utie bia prosperity is necessary in your life. Nanu me bompaye me tiwasa onse na nsay magai true prophecy. I have stopped true prophecy. Magai mo ya we onse me nyebiem me te wono me urade ka kire so patafo wonim say we na eba me hwe 2025 was here 2025 emu be ye den kura chen 2024 na ma ye din na unim na me hwe spiritually nioma ekoswa na me hwe say na no August on the 2nd of August na satanic meetings omo call ye and your mom release ye my demon kasa because masa na oh so must study a man bi must study August munku ano oh say August we nku ano mumubi mabu munsa 3 times mabu munsa 2 times mumubi mabu munsa 3 times mumubi mabu munsa 2 times mo menstrual era mumubi mabu munsa 2 times mabu munsa 3 times unim de ntia August we nko an unim weapon no mo release your spiritual unim ade om so mo pemu jade aye unim ade om so mo pemu jade enti wote wana me ma we ya mumubi wo no mo a mu fi say de ya mu bu munsa but what say bu munsa mo hu de ye no mo say bu mo je etu unim de ntia mo je etu unim de ntia unim ade asi wo spiritual enu mi ntimi nka e say me jai sa ne ma no obi wo hono mu a eye chain ye de abo osisi na ugina faako na ugina mu saa na mugina mu saa metimi gina we metimi a kire we exactly de obawe ni America aba de mi gina we metimi a kire osisi ya de obawe ni elections e wa America bibia ye seal and sign adentia because it carries a prophecy ani nyina ye say ma yimi hu afirim bra wan hwe ya ho abrabo obeka abrabo mu run about we oba wan hwe ya obeka abrabo mu run about na obetena ho ama age catch up with you na we ye hwe enye yie na atu no osu ne brabo obi aso magye o na sisi ho na bejo busa ho se nipa na we expecting so mra magye no wa ho den de sisi fa ne sister wo da ho kirem e ka da so wo expect si obi mu a busa ho se say nipa no obetimi aboa wo de ono obi sa nipa no obi ndi utiri ye na koshia obi no otimi ma otaku ana asempo a sister no aye kro nwan to dwa no to twene na to certificate no to twene na hospital to say school drop out na convoy doesn't follow certificate, it only follows what? Money. Convoy in life, the convoy that you see on the road, it never follows any certificate, it only follows what? Money. You can only earn respect when you have it. You can only earn respect when you have it. Convoy doesn't follow certificate. It follows only money. The dream maybe to near my year, no arguing in a world tribunal. Can you quite chilling now? You lose. Oh, you have done it. Sakwala, oh, you matter Sakwala. Trimudebi, a trimudebi, who's papa and millionaire. Oh, papa, we need $2 million now. Oh, papa need $3 million. Oh, and so I say, we trimu debut cacao say, we Christo. Christo is where Jawa Quatanaso. Christo was so. Untiet Christo Mrani Abo. I'm telling you, oh, pass me bois. You can't say. Mo America call New York Times Square. Oh, now do ha. Shada kan obi ade tu. Uduru ha fabo. Me pese o dwane fabo. Uduru Times Square New York. Who so be Lamborghini. Latest one bi. Twam a fabo na bo glass no kokran so de wo Christo tuanaka. Na bo mbo se koronfo next time so obesi obi mu a. Hello, se wutie me. Obi wo hono ma wunya woni oma yie. Abrabo na wo bo no ase wo no wonfa hwe ho. But enioma bebre na ekoso a wo ankasa wonfa wani hu. Enioma bebre na ekoso. Oseni ani honam ni moja na adie anya. Ye ni esumu tumidie. O kusumu tumidie da. Ye ka se sumu tumidie a
abaidom abosom tumi omo aye bo mu dua ku omo abosom ku omo aye de omo kwa aduro so kokyekere omo a ye to omo tukwe agwalagba sankrofo no omo ye sumu tumidie. Hello, omo a esumu tumidie ene ye de akyekere omo obi ho a wo bre me say like obi tibi kana asem no ye din ewiase hu de nipa da sani aye na brabo no wa yi asundwie obi wo kora akokete so awuntimi na yare na eku adentia because what na wa ma ho kwan and Satan tap into your life and how enti yare Dawid wo da ho hyehyew wo da wuntimi na wo da se bibi ne nam ho adwuma mu kura wo gina o kakra bi no wa bre sise kura no nko pressure ase duru me bi wa kuma bododo wo fro stress kitu bi ana wo bre na mfifiri adentia wo mete na brabo we sa nete abrabo na wo mru nia ni gie bia wo didi kura na yam hyehyew because wo suro se ahwe ya na yale bi abo wo didi kura na yam hyehyew because wo suro se ahwe na yale bi abo mu bi ho no ma e de mototu aduane so na mu nam sister she akawo ne o ma na amaka no mu ani nakọ na mu ani nakọ na wo nyini o ka so be ya kwala bi unyini unya kwala bi mu so wanya 40 years ka hunu se next year obenya 41 mu amanya 30 years na mo hwem no mu ka hunu se obenya 31 next year mu amanya 20 years no next year obenya 21 years 22 23 24 enti wo hunu se wani mu ana wokọ na unim abrabo no so no it's like an illusion abrabo ye nada abrabo ye nada wan hwe ye wani beba ahoso no wanya 40 years na uni hwe na wo ye oba na waka 40 years o chances nyina wa missing no aso odinti ye tufu a wonfa nti ye tufu a wonfa hwe ebi bre ene mini wo ka sei ukohwe sacrifices eni peye say eya wo bompa ya say urade biemani na biema so na mehu de ekoso wo wiase ko hwe sacrifices eni peye wo mo ko hospitals akese ekoka kire medical doctors omo ne nurses wo esumase na oba wo wia na chirade no omo akari sika na omo akoto omo bafia na omo baye nyankama de ne omo agusu na omo anoa na omo awe eno na omo ye powerful ena ma ne nya sika na wo de na wawe ahwede yakura unwi bi uhwe madim uti we de na wawe osi wo de ni Kristo eno kro wo de ni Kristo enyina ye de ni Kristo obi anu anya ne de ni Kristo kromfo kroko wi ade o se urade bobo ba na me nkomra enti wudi agora urade ba kromfo be bompa ya kire urade so se me bo aba metima ya analysis bi wa kire kromfo wutuwe wo ye loose wa mompae wa mu ani ana ho wa hwe wadidie mu yi wa hwe wo namfofa mu yi kromfo be bu kotodwe abompae na urade abon ho ba na obe robe no oku opa ko kan Job chapter 1 verse 6 Job chapter 2 verse 3 Bible says Satan de oye kromfo enyo na course ro ko bompa ye kire urade se urade mane mra mewia Job no wo ba wa mewia Job ma wanku Job ma obeka kire me se eye urade tirimu po sasa na tie wo so betima ba urade trim po Satan ma wia obede no nemum Isaiah de o sorry Isaiah 54:17 o se tetrema bia so de atemu bia no mi bunfo ye onkrofo bi wo ba omo no abrabo no omo mfa hu o matra de etro omo trim odi abro ne wo omo trim entimi se mi tufu ana mfa ne ma yiwa fa so me ha me ho sese no madrum pempenso wa abrabo mu a I am looking for quality not quantity, right? So person who kwan e fa so asofo ye de we ne dom me kire wade o person who say sofo bi e pedom e de aba na asore a wo ye crusade na the very moment a o bo say sofo bi agai crusade ye abrawo power kan hu say on pedom bi ntime also my crusade bi she say I am looking for quality not quantity ntime gusu a me so ba nti wadwene na anya smata
Sa tete kwa asem na de bia ji se nipa bekikam ni e kasa de at the end of the day na opatafoɔ makoye tamfo because reveal occultic man bi secret e de akyere ntino ma be tamfo no unya me biem megusu a me so de so ba na ebe ya onwanwa de ebesi next year mo rebeko mo besu de mo behu ni next year mani kosua we so mo besu de mo behu 2027 mo besu de mo behu 2028 mo besu ebe duru mele mo betiem saa so na de osam ye ne ma ya wie mo betiem saa de osam ye ne ma ya wie usu amenjo wa dwene no ye smart na mo ani na ho jankomo basa basa jankomodie basa basa uni hwe ka fa ko buttons e fa beta sumutumidie ye wo nurses ye wo nurses ene boys aba enkwala ya aba kuro obi epa abrababo ene enkwala aba obi epa abrababo nti behu akwala na ne wakɔkyi paimu no akunu ene pe kai ko breman heya kumase breman ko he boys gu ho omo kyi apemfo no maku ho ko sankuro we sa mi refi kuro no baby boys suaduro go to suaduro and the boys wo ho nyina ye sacrifice sunsun bia nsu ni ho apart from nyankopon tumi apart from nyankopon tumi a wo hyina nipa sunsun bia ni ho wo mani pasika onji nipa moja oji moja sunsun bia oji akokɔ na ntwie moja bia kan huru so otumi ma osika kese eti hwe imagine boys ana wunim madin ka kyerɛ dada sɛ ewiase no spine ko baabi sɛ baabi a yɛn yɛduru no yɛn Ghanafoɔ baabi a yɛn Ghanafoɔ yɛduru no yɛduru dragon no nakoma mu sɛ ɛna dragon no so nakoma mu ɛna gyawo ɛna dragon no so nakoma no yɛka ne sɛ yɛbɛda mu saa for 4 years dragon nakoma na yɛda mu no yɛbɛda mu saa for 4 years so them better children good and as a dragon akuma na ebeda mu sa for 4 years no tie ni o already no ni e wona num na akufo ado de fa mu 8 years no entinanka sacrifice bi wo ha na wo se akufo ado ye nanka dragon no omudi hook ebo ne minimum ni wo pu Ghana fo firi mbato antimi anye as a leader ena sa asofo na mo twitwa no ho ahyia nyina omu na obi na ohu ade enti wokaya mbehye nkom se urade se the occurrence onye no anya man good now realize the case dragon na no mponi o mo amwo Ghana na mo hwebe no dragon na no mponi ya bire na sa mere ya dragon na mene ya ede agugu no ha aya akɔhwehwɛ kogugo dragon obo se dragon ne ha se eja enum na sise ya begu na be take effect on the 1st of January 2025 enhwen eniemu anipa be fam a check 2024 times 10. A common anodin, papa. A common anodin. Ye be from 4 years. And man you say president be the bow bit my economy be a year. President be no bit my economy be a year. President a idea of spiritual. And do me banana catcher say to Tunioma ye na your ye office OPATAFUOR crocasa or my pressure. Chinaho na you see. Kusie o mpia wia so bo se kusie pia wia na obi na epam no ebeduru mire bi no be pia wia obi pia wia enti ye wo boys a ekum nkwala ekum ma ekum mema etutu omo ho akwade kopesika ewiase aye den enti obi ani aye sika ena ekum na ekoso we say boys ni firi ho a businessmen o mabjina adwuma a o de ye kan say enipa moja enipa ho akwa na eye ene so wo ho ansa na wi a ahemfo etiti akonya so a o mpese o ye powerful enti ya chi apemfo na ye de aya ade ama o ye de nkwala na aya ade ama o ye de nipa na aya rituals e de ama sa ahemfo no o madi aku o mo yem sene be ye omo kasa nipa betiem nipa ho bepu omo kasa nipa bebu kotodwe wo omo na ase sene be ye nipa bebu omo
se de be ya untimi nyina ohene bi anim nkasa rof omu nyina ya ye niema mo adidi ebi ha ye de nipa nsa we onsa we obi ha nipa nsa nso a ene ye de aye rituals ye de ahye ne se moto wapɛ ɔbaa wode ne nipa nsa nso a ene wakosa amusie ye niema ene ɔde afra obi wɔ hɔ no ma yɛ efuru hu nsuo na ama na dware se de be ɔbɛyɛ powerful na ne sika aba kwasi asɛm se na ɛkɔ so esumu tumidie na ayɛ kan ebi no ahemfo no bi dwuma omu di no onti yente ha ya na mankasim ohene bi ku ababa wa nurse ni bi wansie no na himfi busansa de na ɔyɛ wantutu no ho akwa ha wantutu no ho akwa we na saa ohene we no na ɔte kuro mu ɔno sɛnyɛ bibi na sie na pie anka obehu no na monim ahemfo atete akonya so wɔ Ghana ha ɔmakunkum nipa de ahyehyɛ fom a ɔmbɛtena hɔ a mohwe ɔmoyɛ ɔmo nana ha monim ahemfo a ɛwɔ Ghana ha ɔmakunkum nipa ahyehyɛ hɔ a ɔmbɛtena abɔnten a mokotokoto ɔmo sɔre ɔmo sɛ ɔmo yɛ ahemfo ka wɔhu nkwasi asɛm ne efie bi yɛ kora ka mo de praye ne sika na mo de bɛbo ɔmo sɛ korɔfoɔ kwasi asɛm se nneɛma ɛkɔ so ano no ansa na waba asɔfoɔ ɔmo si nyame na afrɛ wɔn ene asɔfo na wɔ adwene bi sɛ nkwasi asɛm no mu die nti ne nsɔre ma no wanyɛ sacrifice na wɔmfa nkyekere wɔn na wangyimi wɔn antena ne nan se wan hypnotize wɔn a nsɔre ma no bɛdwane akɔ nti ne asɔfoɔ ayi sekan na asɔfoɔ kyɛ asɔfoɔ ne sekan na asɔfoɔ kyɛ ene archbishops bi a wɔn ne nam Ghana wantini amfa nyame asɛm anka ɔmo ene wonam oduru baabi a wanhwe ya befi sɛ o yesi ɔmo nyinaa no ɛyɛ satanic initiations. They are into cults and fraternal societies. They kill, they do sacrifices, they sacrifice people and they don't care. Ɔne nam no okura sword ɛna oduru ha na ɔde amasɔfo wei tam oduru ɔne ɛsi wɔn initiate a na initiate kwasi asɛm ɔmo kum asɔfo so ekum nipa wɔn you see, sometimes more and more doctors and nurses, also be school. You must swear. You must swear. So you keep people's secret. You not come out and say it. And senka nurses, any doctors for can and croffu a bomb, any mortuary men, can croffu a bomb, hobeji, a moja, a fruhunsuo, lady bia. Akwabio a police watching and say ya no mo bunu social media some ya Facebook na osi woman bi aduane e wo krobo ho baabi na won na suma say onkoku nipa mra oku nipa miensa eje 1500 Ghana cedis tieni o ye say on paper oku omo a on paper said o ma sinsuo no ene o ma no nsuo no na on fa emfra aduane na nipa di ade bi o ma ba ho mo amohwe no we no meboa mo amohwe no TV so no meboa mo amohwe no Facebook no meboa sankwase asem we na ekoso asofo ekum nipa ye bopa ye hye oba akirade no wadi no anya influence kwase asem saa na omde nam ho enti sofo no begina ho a na nioma a woye nyina kire se akwa we na akwan no atia akwa we okum nipa sofo begina ho a sofo baako na asoli nipa wusa still would you want to see and so still any pack or wouldn't india wakodi aduro no watea mu nyina no watea mo honhom wo de na ase nti me nya na chiri die da ade se nyame na be yu firi na eya na mobo se onipa kra etini mu no emre onipa kra no emre eti nipa timi ye waduro no wanya obi timi du ko ba bi kakra bi wanya asa na wi aba politicians ene sa politicians we omo nam ho no mam kan tro omu ya wudifo ukoto se amroba nam kwa mu anware uhu se politician ba onche dwane uhu se politicians ba onche dwane road highway accident bebrebe ekoso na ye efa ye omo me nka se politicians ni nyina o me nka se ni nyina but 90% of politicians omonsa soil with innocent blood. Once you discover their secret, once they discover, you discover their secret. Police, they have been killing policemen and killing military men, killing people innocently. Why? Because those people have their secret. They kill them. Akwana, Okokun, JB Dankwan. Tinahonebu sa ho say, enye ni yonku politician.
na sa politician no ku no we dey no hu enso wa begina ne mpasu ase wa obo nsa wudi wuji mi no wo ne wo ma ne mo sa kogina wiya na mo to abama no owudi mi a obo pa ma nipa kum nipa sunsun enti me hu obi ode ne ho follow politics a me show say ya me ma okra wo meme because politics is the game of the devil. They kill people. Abaya yebetu politicians are presidential aspirant. To two crime and the countries difference. Akwaye ye sacrifice and akwaye way. At the end of the day, we elections no na sunsumu no e be fanipa. Enti bo se atorencham kese na asi tim no mawu. Then pay wuni a blasting. Don't never see any politician as a Christian. No. Don't never in your life should you see any politician as a true believer. They are all tricksters. They play on the intelligence of people. Then all of a sudden, how would a Muslim turn to be a Christian? We have one presidential aspirant in this country. All of a sudden, because of power open. She say what it is. Nyame fie meboa oti nyame fie no oka se Yesu Kristo nkoa ne kwan no o pese okọ heaven a ono nkoa ne kwan since when busa ho say since when as a politician no ohun say Yesu Kristo nkoa ne kwan no since when omu nyina evil people, bad and evil corrupt officials, they kill with no mercy. Nanka obi a wo ye kramoni na eden na off all of a sudden wabe jina bonten ekeka emra desem etoto emokwa se Yesu Kristo nkwa uhunu da ben men kan kiro se obi ye kramoni o ye evil but me kiro se sai nipa we no wo perverted heart, a criminal person was that pretend in the name of a political party and wabe jina won say me ye this me ye that o ka so ko baby ni ka kire se onfa nipa tan emra onfa nko because of power nti wo de beko no akum. Until more ding a sumu to me, they only mercy. They kill people. Dirty game. Omu kunipa. The kind of crutch of omu teteho. Omu kunipa. And no election be. So politician be obebo be quotation be. I say. Shenanimu dina court na Bible no. It's a weapon that is more dangerous than AK-47. Bible no who is a weapon dangerous than AK-47. Yenti hana finance minister be kwatna Jubilee House Parliament. Osolia or kasa no you quotation and Susan Crawford na wanje omusika. Onwanfa emra any adodo anje Crawford sika. And so okasa bia no you quotation baako. Okasa bia no you quotation baako. Abro etimodin wo mutiri. Sankrofo we ne omo dili wo wiase sankrofo we ene ne omo dili wo wiase enti no omo hu say life is a game. When you stay loose no you use ne the why sacrifice ne omo ko because ene young girl bia no opeso obre biem ene abayo bia mpeso obebre enti ono oba no abayo na wasi so no ka me hu ye no enka obre no ho ase ene ahobrase bia no odi agro oba besi atemdidi obedi wo no okura wure mfida adentia because wakodi tumi bi aguni yam na tumi ni say sa tumi no de ama no onko na emema bekoto na sore no enti wo be ma ohun say aboa bi kura because wo at the end of the day no tumi a wakodi a yese enipa bekoto na sore no wo ya hwan na obegina na nim sa na ma ni biti enti na ma yo na omu kum nipa bra ma men kan krenchiro obi adwuma be na ho ye Ghana ha the oji highest pay Bank of Ghana name Bank of Ghana governor and VR for omo boss no omo 40,000 50,000 a month krano masa G-Wagon 2024 moto ontimi ntoda okase wota obetu susu ache ade se the corrupt ways now be who young boy for 23 years 24 years young girl 23 years 24 years especially some celebrities we omo celebrities papa ben omo ube no ato Range Rover G-Wagon baby onya sika free majority of them omo sacrifice ebi mu si say business omo ye nipa organ kidney na omo tonton crofo kidney bebre ye drugs sankwase asem we na obi ansu no ha o ye drugs a onkodi aduru
obukọ ko die duro de abọ no ho ban because odim say ye be kye no because no ne nsa ye fi emoja wo ne nsa nti ade no de dey no they will go and look for powers. Well, me kan what wa say opatafo nye papa ye say opatafo kra ye frɛ na onfa frɛ me amanfa na no na obuafu na asɛm na me ka tro de wundie frɛ me amanfa na obuafu nipa wo so obufu nka ye urade na wo so obufu no because urade wo bɔ mba wo hu ne da me de se de bia mbetena kamera ni ma wu me na wo hu nyame da ense se wo ye din di nachi na ye din ye nkoso ase wo frɛ me amanfa nti no obuafu na wo se mi di opatafo nye papa wo frɛ no onfa we nyina wo frɛ obi no anfa so onye papa. You see sometimes ne I mean who mo bye in fact aka de won bia de akyerɛw opa hu mi se me yetamfo hu se opatafo de oye papa me last tree service am yeni free na kodi bia brofo na abete me last tree service am yeni free na ko brofo na abete you say so no me ye behind the scenes me ye me nioma bi and won tell who me frequently the OPATAFUOR one year one day you miss me. I know for sure. Say, oh, if OPATAFUOR was to be alive, and that's how it is. If OPATAFUOR was to be alive, maybe some of these things wouldn't have happened. Hagar, tell him to not be angry with me. We are dealing with things he can't see. He should pray. If he prays a lot, he will get to know who I am. He will never be angry with me. And this other tier, mini abema, macrow, abrabon, the obebo be a wasam. Upa di achiri. At the end of the day, obo so abe corrupt. Why evil? Ukum nipa. He say, any bre ure nipa mua. Okuni ni akrom found. Oh. Ruo okuni ni akra onfa ho ruo okuni ni onfa ho sikenti dollar na America ni twa ye no oku o de sika be wo mfe o de sika be wo mfe o de sika be wo mfe ruo ku na what baby onfa ho he uni uni onza menye true prophecy bi hwe we say empayinfo higher governmental officials, they told me, say, if I'll come on air and be revealing secrets like that, I should be rest assured that my days are numbered. They will find all means to take me down. I'm telling you, it got to a point my channels and stuff were hacked. Sometimes you will shoot a video and after the video, you can't even go to your house. You go into hiding, and this is what is happening. They will kill you. Do you know how many times I've been poisoned? Do you know how many times I've been poisoned? So it got to a point, God told me, don't allow anybody to come closer to you. Cook your own food. I'm the one that cook my own food. You know why? You sometimes you joke. Man can find sure. My say enyan. My mo say enyan amugu ebuom. Enti debia no pa oba be yibi e de aye sacrifice. Anyontofu okum ene ohwe gospel musicians a. Ono gospel musician na ono so woto nyame honum no otime brosa gospel musician no ono wakọ aduro so akọji aduro ni amani bibi anom yamani bibi adware se ne be ya enipa bebre be de ebepu adi na chi se ne be ya oto nwum a enipa beka se ofiri nyame eni tankasi asem saa asofo yebi politicians yebi entimo no Amon pese meba betena wo say na me ka secret e de kire mo and every day be attack na me come every day attack so senene opportunities I was say me nyina they have been seizing it ukopoli wuti won wutimi ekọ baabi ukura sika o so ukoto ade e kro bitimi ka so onton ma me ebu a me kura ade me koto ade kro bitimi ka so onton ma me bua mi kura sika o matwa sika
say me compare airtime with TV station where na radio we kura preach so omutimi ka say omo ma me kwan omutimi ka say omo ma me kwan. They will never give me that chance to come and be airing that kind of secret to people. At the end of the day, no confirm me be or many no omo form ho adwene a sa court ni say ku no makọ join no edien obi timi ka say at the end of the day no sa court no makọ join no edien ha obi wo ha obi eya amuhia Mr. Oseya eya amumisa no obi timi fafo no afre ne say omra mesin ko join court no njal machiri die na udi nyame achi ala asimility obesresre ne wadi obebre obeyesei court na omo join secret society ni na ye papa. Sometimes I've been going through a lot. I've been facing a lot of things. So sometimes, obi timi catch us say, don't be following OPATAFUOR. Don't be following OPATAFUOR. Let's go here. Obusan say, what have I done? OPATAFUOR has done what? They will not have anything. The only thing, most of the people with the gullible mentality, they will also tell you, say, offer now on fact, nani buafu. But who now would now one? And two free say, meti one, bibi hami and tigafre me and gamemva. Obi okre uradi timi catch us say, and crofobia petrato, and to dumufuns in na. Obi hon man yami timi catch them say, and crofobia track wape baby, I walk no more. Tra dumufuns in na. Ebi no money di Yesua, edum na bi odwane ko ye Egypt no. Odwane ko Egypt ko tena ho for so many years, and one man throw no Bible. O man throw no Bible. Yesu dwane ko Egypt, Misrim, omo penekun. Odi agroso anko mu kun. Enye se woni tumi o wo tumi, but Nyankopon tumi no eye adwuma nyansam. Nimdie ne kwan so. Nso obi wo hono mu a, onim di OPATAFUOR na mu nti ono otifi okeka de ne dekeke. Or say your friend now fanti why offended. Huh? Ebi one man want one man am say fifie. Ebi na recently and kiye kumi no. Enye nyame na je nia kiye kumi. Obeka say na woni power. Nya na so wo tumi no. Wan ka tro. Na omo bin ye na omo bin ye ni nyina no. Wo ka say wo tumi na woni nyansa obi nku. Wa bin na wo tumi na woni nyansa obi bekum. Wa ben na wa adwene mu oha ye bekum tumi no kura no kura be sa akum enti se onyame honhom wo so na onyame tumi wo so a wo de adwene ni nyansa na wo de nam enye sa wo be ye victim obi bekum for no reason na ma ne nye wo se nansen ene ma bi ba social media na omu debate over something bi na mesre se mokaya akodi so Hollando say Hollando say in every country or say a whole passport yes and a PhD now omu debate over it so mokaya so mokai sa incident na mokai na enkrofo bi debate and how can you compare ordinary passport to PhD? And so akwana sem na okan wotina se na wodwiri kwa akiri a wo se akwana sem na okan no nyansa wom enokre se a whole passport emfaso wo so tsene a PhD unim de ntia mekere wo sa kuro na okan no that passport no he is not talking literally in terms of ordinary passport or kasafa the opportunities that comes with that passport. The opportunities that comes with that passport. Bruh, I'm telling you, say, Ghana, even the higher, and I don't know, I can't say which the penny be. Or ye DC, na osro nyame pa. Na me ni di nkomo no. Me make assertions bi. Na wanti ase, later on, na me kire na say no say, OPATAFUOR. What be ma adwene mu na se ma me nkere wade se o akwala sisi a wo hwe me o ba na akwala no wontie wasem no omuwa mi busaw awo pa wo we no mfaso be no so sa akwala no meboa maamefo na mo ho ne papafo na mo wo emma no mo wo eba se wo ye baba be ma na akwala ni muwa nti awo a wo pa no mfaso be no so akwala no mu mfa wo nye bi no de wa yeta onfa ho
ubi bi amfa no saa kwala no mfaso be na wo nso enti mfaso e wo Ghana ni a wako school PhD so no ene de hin abra mako school awie enso ma adwene entimi nya hwe abra mako school awie obi kumia. The justice system of this country cannot defend you. Now, that ni ben and you kuna emrano enyina mano. That ni ben na abaino uye ni bibia emrano enyini emano. Eti na no me na me ka asem bi. Me ka kire DC ni se obi oti America, kraman oti America. Ne hu won faso che regional minister a oti Ghana. And even if possible, Kurana, vice president or Ghana. Observe how I didn't so focus as I'm serious, man. Can't say me chum. When him say, Kramaya or TUK could live a comfortable life. Ah, say Yamiam what? Nansayinu footballer biko butu Krama bi osabu abi. Nyo no mo panese no. Meboa. Sana wo hobi. Uko TikTok, uko Facebook sa Kramani from K29, K15, K18 ade no. Anse omuwu a ye a year di ma omo meboa. Say bibi to omo a aban ne hwe omo kama. Na so begye bi say ukula diplomatic passport. Na wote Ghana ha na ye minister oyonko bebo pa me abekum. Na ye kun yesusu a unim say at the end of the day na ye kun no. Unim abino the justice system of this country cannot defend you. There are so many people who have been poisoned secretly, who have been assassinated secretly, and still the justice system of this country has not been able to fish those criminals and perpetrators out. And even if they know, they can't. Why? Because it is the gurus, the anomalous cabals, the higher, the elite ones. They are behind any criminality in this country. Omne tell you, omo first class and painful no. Obi ebe kunu bi ebe bonu tu bi a police ni bi a soldier ni bi ebe kunu panyini bi abobra yes no yale kitu bi no wuye bi omo na hye kire no mu di san kwase asem na saade we ya wo yi enti ye de ukọ hospital na say doctor na wo ho no oka aquatic society hu na ya poison wo obejo neso so America president, UK president, German president krama ya oye adwuma of police security society no kura no omo protecting a life. Na mfaso be na wo so abramete Ghana na obi timi twituo be kumi na court no entimi enko mame ne aye kumi no court ntimi ni mame na are ho se yetimi de obi wura court room na yese order from above abase ye nja ni parliament nko order from above about order from above abase say nipa na ono obekun no ye nja no man nko na che say which means panyini bi e na hia kire no obo pa say omra mekun meboa na me ka kire o say knaman a owo wote America kurampo wani mo nyam e kire minister wote hanom a wo se meboa wa hu ya beka say opatafuo mu ade asem o kan nyansa bi anim eso ya no kura knaman wote America o wani mo nyam emfaso be na wo enipa so se yentimi monipa ho nkwa emfaso be na wo no so emfaso be na wo se yentimi mo ye yonko ho nipa ho ban ya emfaso be na wo mo so enso nkrama ye wo abrochire no aban ne bo mo ho ban na enso ye na ye te ade o mu ntimi mo ye ho ban kuma no mu kum yen na enso hunu se minister wono to hompo no se krama wote America ho wo mfaso se na just imagine wo a wo yetimamu ti se ne opatafuo ne wo na wo de se okura de wo ye nkyira nko ayirem ade akyi ne wo obi amahwehwe wo ase da enso abrochire obi wu na obi ye president kura na obi ne ku na ombehwehwe mu akọchi nipa no ajeli nipa no meboa wo na mote America mo nka bi nkyire yen se meboa wo se opatafuo asem a wo kan de wo boa meboa America nya sa na wo Canada nya sa na Germany UK why no so so ne mara no enso Ghana ha MPT mi bopa mi okun ekokoto a ne wa frɛ judge na captain say hey I am honorable so be very careful handle the case that you the case that the file that is before you handle it carefully ni akum
Enti emane nya wo se wote hanom na se obi botu ana obi ku a Ghana mra ni bedi oboa. Enti me ka kire DC ni mo se hwe di enti America se kran o te America kokora wo ewo animonyam sene MP o te ana se no because you ku a me busa wo se Ghana mra eye adwuma na eboa nipa adenti na court system no ye can say JB Dankwa ne nkrofo na eku no ade no mo nchi wo mo so ye minister bi kura na ball pa no say ade no mo nchi ni njeli no ade no mo nchi ni njeli no ensusu ni ye mpanyimfo na ekabo owu no maku na firi ho na wo na ate ho enti mane nya say IGP bi aba no IGP no obebo ho ban no IGP no wetim bo no ho ban bo no obebo ho ban mane nya say military commander bi bebo ho ban o kwa o meka tro say protect yourself bra enti asase wesu na yete no obi wo hodom a wo frem na wunyame a ebi wo kura na madundu me phone madwane makope ba bi ate because attack no too much. Attack, it is too much. It is too much. The attack is too much on me. I cannot wait this. I cannot wait that. Oh, the system works very well in the state, but not in Africa. Somebody will kill you and go scot-free. Huh? Imagine, say, what you baby you? Me wo sika ewo ho. Na obi etimi aba ofie abrosan soro abrosan esuru no obi biebie wayi abiebie sika da ho nyina wanfa na anadwo kura me ko police station ko na obi adeda and imagine say we police no betimi abeboa police station na me ko anadwo no obi ada everybody was asleep and me am sure me who say case we no enko ba bia nti find me solutions to it. Find you one kasa dwene kwa akiri sister we are see ehu nti se me ba me na me nim wiase me na me nim de wiase ko me nim de wiase ye na me de ma o secret catch your sister eya mo ani na ho eya ye din eya hwe hu yi she ene ubohu bogani bi ofri Germany bogani bi ofri UK ofri America uba Ghana no amuani ana ha no makum ome poison ome sheda dada no makum de ekoso wo Ghana no ome kum ome poison no makum ye koye autopsy po mba me ni de ben de ome kwakoye ba nkosi aga nti we are ome de fear and panic no ome de show mu ome frel oh, I was shocked to receive a call by a prominent person that or catch us a hair OPATAFUOR. Don't think say we're near you. We will take you down by surprise. What are you going to do? Or say, I know you're a smart guy. You can record me. Record me out. If anybody can arrest me, nobody cares. Oh, te honoma. Me kebi bi kire o say, hwe hu yi a. Obi ti o say ka kire o say, OPATAFUOR no mfiri nyame o. OPATAFUOR de onye papa. Ofre na onfa oyazan osu ni mpefe se me nkwahye ba bia anya azan adenti ofre me manfa na okura unim se sofu ikura no samre bia de ne wonam mu de ne wakọ eni ntina ofre na wanfa no ebi kura bibi ha no ana oye bibi na wajeje me pasa adenti a me onye papa you see and you are angry with me ensu ebia nanka one me ya adwene a nanka ebia me na metima kire onyame akwan amanyame tumi abo ho ban kese ene we here ni wo Ghana ha na okokoto emra eni mauda you see don't deceive yourself. What is the essence of establishing a law firm if the law cannot defend the poor? If the law cannot defend the poor, if the law cannot defend the poor, I went to police station to lodge a complaint against people, some illegal miners who were mining my land without my consent. It was being mined illegally. Cocoa, Messi, or woman, ni cocoa or no ado.
tieni o koko a ono ado wabre ne ho ado ene nkrofo ekosim no mu tu koko no abromo mo na mane onye hwe obi asoso ne mentena ase enkasa aisese ene mu tu koko no gufo na chese akokora nimfi a wadi koko anka ode bebo ne ho ba atoto bibi adie no nipa da sani idwiri gufo me dia komete ekobo police fu amane ukobo police fu amane a yesi nkrofo no omekwa akofa omukwa akoyi operation ache wo no ekari nyina ade se wutu anti yemfa ne se me opatafo yimi mi free sin mu na a picture the image of my father and his lives me papa ti penso omoye akuafo omo nisika omoye mobrofo ena osikani bi atie si na afom no ontu ni koko etugu otu na japade etugu no osesa gold the was asịrị ena ode akọ police station na police they say this was said to yesika no masa han eka e de akoye operations akọche nkrofo no and this any power no ohia na otimu no enkunu ntondwane. The justice is not there. The system is not there for the vulnerable ones, the poor masses. It is never there for them. The justice system is not there. At the end of the day, this is a sika. Na me sabi akoma police for no matu tunra akwachi nkrofo no. Omo kwachi omo baya na omo senior man na omo ye galamse ni de man omo betua no wa fa atira ko humpanfo kora no. Omo beli nkrofo no abra me kro no ma police station ho. At the end of the day, no, the question here is me kana omo tu masase omo tutu me papa koko atu agu no ewe hen eno wan kosi aga. 2 e kana mama me boy na me kwachi nkrofo no bae no so akosi sei eno so akosi aga. The selfish interests, they have become corrupt. That is the country we are living in. Ukoka no mepe ombe fani we no mabokum omanti omo try wa na anye yi a omo do be fast spiritual anye yi a no ma monitor baby a udidi ombe monitor baby a udidi no ma oma be poison omo ni restaurant ne be kwa ye one no ma poison enti baby a wonni unwe mfi kura no baby a wa adwene na ho na ho no be mancrofo na betete no maku. This is what is going on. Enti aya obi timi frem papa me ba Ghana am se wo dem pe baby ntena wa America ho wu kura yasie wo ho wo be pede wo Ghana unim de Ghana te. It's like hell. We are living in hell. Wabre. I mean, politicians say you can only fool the vulnerable ones, those who don't have that capacity to synthesize issues. Omuna obetime fuli womo. Ultimate break to sika koto prepaid. Kania. Edi begusu. Ni a doom light. Ye mau light. Ye mfao. Adentia. Because of politics. Ye timi doom kania frequently. Edi sabotage aban. Adentia ye beto aban. Ye beto abanti. Na oma wura mu a na omani electricity company nakasa. Na mo area hon ye do light is for no reason. Wo ka wabo, wo bra wa bre. Say bia wo di light na ye adwuma and wa titu mo wura mu asam fifre. And wa koto light. E dia begu prepaid su ne kura. And na wo di ye adwuma onipa da sani mfa ho. Omo do light frequently sa na ye di sabotage aban no. Ono the selfish political interest in it kwasi asamsa we na ekoso nyina no obese nya abrante a oso we university kura masters asa akọ support wo a defend wo nti at the end of the day uti ho na me ka tell say hey hwe ohu yi a osi you ma osi me boa ene asofo a ebu ni pa kwasi a de bia me na me kai me se masa uni bibi a brabonten me minisika me ba be ka kire mu opatafuo ma me ho kire me momo a mo ba bo ame afan ma mo ame a ni nyina wo nyame nsem na we de sofo ni me like me cash you no akofa concocted object. It never passed through the FDA, Food and Drugs Board in some. It never passed through their hands. No clinicals, no medical, no medical certification. And the software, sorry, ya no bubu bibi dia good to him. Or see nipa meje no. Software no, or sorry, ya no bubu nkwasi ase bi no dia good to him. Or see nipa meje no. On what grounds
Was it tested at the laboratory? Obi okra chemicals na ode ye ne sa na nneoma fon no ekum nipa onfa ho adentia de hia se osofo na wura police station wa wai sika kese de ato enfa ho ombema wo de concocted object amman crofo na eku wo mo be wusa obi amfa ho pen mu bi ani ho beba ho se oba be ko age sister mo ani na ho ate nti me de ade eche uti se mawu amane nyo surprise. I'm telling you, uti OPATAFUOR ewu ensu jubilate. Manin how manin how ade eche uti OPATAFUOR ewu manin how manin how kora jubilate but the urade asese OPATAFUOR kora akọ okokora no na muna misumu say Yesu ka asem bi abra yedi Yesu kọ na ye bono no osi owura ye wa ha ye di mam osi amunsum ho so ho ne oba but on some de me no she say no manya yimani ma wie se meka no kore ntia da ye tan ne de wo me so nti obi oka no kore bi aso ye dan ya ye beku last minute obi an asase we so oka no kore ya nkunu wo ye den beku Yesu ye ku no John the Baptist mu ye ku wo nkrofo nyina sometimes don't say you will not die panda don't say you will not die. Death is death for everybody. You will not kill me and live 400 years after 70 80 now so to me. That is the reality. Until when you see so OPATAFUOR is this is that don't be surprised. That is the country we live in. Until ama asofo mpanyimfo no their hands are tight. Ya chichiri wo ntimi nka no kore na no kro mfiri na no ade eche a wo pe wo ba de na sacrifice wo ade eche a osofo no ogina puppet so no o pe wo ba e de na sacrifice se na be ya edom no begusu a pu agu ni na ase na wanya collect ne tight watimi di abred ne ho ne yene ne ma e de ne ma ko school akese ono omfa ho sofo bie no o so omfa ho onsoli anadwo ne kra de se edura anadwo a ubusa boshenfu ade bia beko na meti asori fie mi di man sole ma me bompaye na me bo akwankyere urade ma asori ba bia obewu mpatuwo gini firimu enimgu ase gini firimu de ani fiefo asori ne so aye be won pane bo ne urade gini firimu de ya gini nhira urade gima no empaye we na ma gba e de ama wo mu edi machi na ono zofo no obebo de ama ono ope bi de aye sacrifice no sa bo se urade nyu firim kwahie mu obeda nya bi de aye sacrifice over na me shira mu nyina urade nka mo oti America tena waso wiem gese enyoma bi na ebesi wa America but me hu how a mesi ayi mu am wa America free atorenchem na ebesi wa America no me hu how a me yi mu afri me big atorenchem na ebesi wa America e be claim a lot of people's life but enya hwe de me yi mu me hu kwan a wa odi machi bia me hwe wura realms na me yes spiritual works a me nim how a me ye na me yi wa free na me shira na me adoma Friday Shiamini ni nkomo Friday bia ya brofo Sunday animre wu hia me se biom me last ade amaye ni nti manen how it shall be well. Yami shiramo. God bless you all.